Ассалаумалейкум, достар, туғандар, менің көрушілерім. Салам барыңарға. Қазір болса мен жолдам. Бірақ пустой машина менен. Ертеңгіге рейс алдық. Тарицынодан ошо Кавказский бульвардан Азонун складынан жүктөп Никольскийге алып келеткенмин. Ошого Кавказский бульварга кетип атам азыр. Тарицыноға үйгө кетип атам. Точнее. Мына менин парковкам бул жер. Бул жер үйдөн бир аз алысыракта. Бирок ошентсе дагы бул жака прицеп таштап кеткени өтө жакшы да. Бул Кантемировский метрого жакыныраак жерде, бирок ал жака жетиш үчүн бир кыйла баш керек да. 2 километр бар го дейм. Азыр прицепти бошотуп, ушул жака таштап, тигаштын өзү менен үй жака жакын барабыз да. Вот и наша парковка. Жон гана wide, широкий. Ашан деген маркетке кирип кеттим. Мына карачы чекин. Когда-нибудь айтишник болуп калсам, ушундайлардан алам да. Buncha bilgenden keyin texnologiyalarni көрмөйүнчө болбой калат. S25 Ultra. S24 Ultra менен S25. Жагы эмне болуп экен? Почти окшош экен. Бирок бунун ручкасында мүмкүнчүлүктөр аз да, бир кыйла меникине карагандачы.
S25+ eкен bu. Ayni shu meniki bunday burushlari chiqib turgani uchun o'ta boshqacha ko'rinadi o'zimcha. To'g'riqqa qaraganda. Bu yoqda nelar ekan? A36 deydi. A56 deydi. Planshet. Жаш өткен сайын технологияға анча қызықпай қалады екенсің. Холодильникті қарашы 34-35 мың екен. Супер цена дейді. Жаш өткен сайын ошол нәрселерге қызығып қалады екенсің. Жақсы. Көпкө чыдагыдай депчи. Қараң, морозильникте оңгор эмес салгыч бар екен. 3 салгыч бар екен. 3 текче. 3 не деп койсо болот да. Чтобы бұл жақта сен бар қандай екен елестетіш үшін оларын көрсетейін. Жөнөкөй бұйымдарды. Шешеден екен, миң, почти миң. Пластик, ептеке пластиктер 300-400 кен айтым. 400-500 кен. Мынаны қарағыла. 3 комплект 20 миң кен. 13 миң. 17 миң. Почти 17 миң. Бірақ мен бұлар бар екен, жақсы. Такие Junisтрим банк. Біздің любимый банкымыз. Үйге кетатам. Үйге. Бұндарды қара. Сариценодан башқа жерден көрбедім ұшыларды. Сариценода бардан мындай домдар. То есть шундай қатар тізілгендер. Башқа жақтардан көрбөйін екенмін да. Бұл жаққа қаратайын. Московская ярмарка. Бұл жердің сенасын білмейді екен, бірақ ішінде қандай сатышады. Меніңше қымбат қойдайын бұлар. Үшінші темірден жасаптыр сыртын ішін ақтатыш керек еме. İçinde, то есть товар менен. Arkasına kollar çıkayım. Geçsem sana. Şunday, ağır adaptör.
Çek kerek olsa. Çok önemli. Saatin türleri var ekan bu жақта. Men самса жеп чыккыча кеч болуп кетти. Bu жақта кыргыз самса деген ачылган да. Ачылганына көп болуп калды. Ошол самсага келдим эле сагынып. Фикс прайска кирип чыгып, фикс прайс. Өткөн атайын акчага карта сатып алдым эле. Картамды унутуп калдым да. Калып кетти. Газ алышым да менчи. Эзилип калган газ экен. Бир. Мына 5 штук газ алдым. Эртеңки күнүмдү ойлоп атам да. Силерге эртеңки күнүңөр ойлондурбаса, баары бир болсо дейм. Мага баары бир эмес. Харитона. Кантемировский гана бул жакта. Мына жерге киргенде оң жакты, сол жакты карап калсам. Охотниктер жок экен депчи. Ой. Күрүштө бир жерден жатат да. Бул мен Абдурахим. Кодовое слово. Мурунку KFC'ни азыр Rostix деп өзгөртүп алышкан. Атын өзгөртүп койгон, Rostix деп. Rostix, Mustix бар эле бир. Мына жалганчы магазин, Sunlight. Мына жабылып атабыз, скидка болуп атат, алып калгыла. Жакында түгөнөттө барбыз дейт, түгөнбөйт да булар да. Ошентип алдап сатышат да булар. Красавец. Откуда мен? Келдим кайрадан. Баштадым мынасы. Жарым күндүк тынуу одан кийин